Mas tali naon? Itu tali. Oh, tali ini ada tali yang naon? Di Ciawi tali. Terus ulin di Mang Dudung. Kirana galuna. Di Ciawi tali di Mang Dudung terus dia aya perloi milih bini sosin. Aya kayaknya hui galung di situ. Di Ciawi tali di Mang Dudung terus beli bini sosin. Ada kilo gitu. Mereka berkilo. Terus beli bini sosin di Mang Dudung di Ciawi tali lain kalau hui gadung. Kalian enak mong lo. Lieur aing mah pusingan lagi di Ciawi tali terus meuli bini sosin di Mang Dudung. Tali diambil seueuh dinya nu tali mah. Meuli bini sosin di Mang Dudung di Ciawi tali. Nah, bikin gaduh baturan mong dudung. Oh. Ayang sosin. Tuh, gitu sini gitu. Makan hari masak. Kalau banget masak tawa. Sehingga Mananya orang mawa tuh makanan udah ngadeng.